Uzukholwa okushiwo uKhuzani sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena Mathinda Cebisa intombi zimqamela amehla akhabanye baqamela imali ethi kana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala lancathonzo kulungela ubro subscribe button share phinde comment khulina konke uma subscribe ayikho imali ehamba so senze sibe wena oqala uthola notification masikufakele video phambili enganza wethu uKhuzani njengoba ke ebuye wazehlisa lapha ke kuyona ke social media yakhe ebekuyiyona futhi abe obona ngayo kwesinye isikhathi njengoba uzokhumbula ukuthi uKhuzani ke wagxeka isikhathi esiningi egxekela ukuthi uphendula nanoma ngabani kanti ke kwaphinde wavela ugadla lapha nathi ugadla waye kombingelela kominye imicimbi uKhuzani wayibukela nje waphinda wayibukela nje uKhuzani ke uhambile waya angazi noma seThekwini noma ikuphi la bebekhona kodwa bekhombisa ukuthi njengoba belaphana benensizwa babo somnandi kanye naye ugadla bethithiza eyozehlisa ubese kuveza ke wathi yonke into eyenzakalayo emculweni singabantu futhi siyashayisa khona kodwa kuye kuthatha ukuthi kufanele ukuthi uxolise noma uzehlise mawukuthi uyalibona iphutha lakho la kuwone khona ngalokho ngithi ayibe ncane wasephosta zona ke izithombe zakhe ke baba somnandi naye ke ugadla bebehlangene nje bebathathu wathi lento le ihlula abantu abaningi songane wethu ngabe ke njengoba ngangirepothelile engathi khona ungaboni ngasolinye ngiyakurepotela futhi namhlanje ngithi cha insizwa zibuyisene ngokusemthethweni nje kuvezile uKhuzani ukuthi cha babuyisene baxolelene noma ke bakulungisile lokho ababekade bekubangile ngaphandle komusho isikhathi sakho mina mlalelo wami ngibambe kwivideo landelayo wena okwakho ukuthi usubscribe share phinde comment ukhululeka konke ungakhohlwa ukulike khona uzothola i special notification danko.